Na kajingwan poi gibor magistrate haga step jong ka khatsan tereng haga jaka shongsha thanan u chairman jong ka Green Tech Foundation uba H Bansiudor Nonglang ban pinsngo shaka foundation ba katna tourism kapha e ka khubor ban wania kren no bat katnan halor ka jingdawa jongki bat na kalyang ka kinhon ru kalapin pau ba kalong kabala kloy banya kren bat ka directorate jong ka tourism tangba ban pha da ka jingtho amda kaktien Namar kumbalong menta ka directorate ka pha lingba kibor magistrate tangda ka ktien badru ulaong banadu kapasdang nakalyang jongkiru kilade ban pha da ka jingtho nalor kata ulaong banakalyang jongki haba kilet banya kren ru halor ka wei bet kaphang kata ba katnat kade ban ai ka jing pentikna bakin pendam no ya ka project lumpong ding em galong gani kan bafi ang tapi ayah pilih kan em dari beila syakhan ni teh syakhan mesti mo Kemana kita? Jadi ke organisation kan, kita dalam ke some sort of democracy yang balapnya kan para pemilu. Si mentah perkat dengan condition ini. Exactly, we are relaying his voice, his exhaust. Boleh ni milik kenduk teh. Boleh bah hab apa kita ke assurance siapa ni kenduk. Boleh bah film black pan kita ke assurance korang ni kenduk. Dia mentah face to face teh. Katu ni competition ke penyikat si Ihad. Dah aja aku ni face to face. Fact no sir, ni May long emotional tentang kan being objective. Ni Arba je. Tala kan tala. Tang jan tuan masih. Madam saya ini pak competition. Semua. Inwan sepiru ini kaya keran kejungi, keran kejungi saya madam ru kada di base on competition ke pengita. Minum keran tam minum keran mana. Semua dari reply in writing, Kata sama kediman kejungi Kata beli kata kan mama mesti beli film kau banyak kenduk face to face. face ilak pak competition keren ni kata ni siapa Dia keren ni kata ni. kesim ilak la Ya benar keren. Mana we human beings yang have interact with them. itu kami layu arhan di nomor base on jing talk ti entah nomor ba Jadi kita already banyak kenduk, banyak clarify, banyak keren supaya kita ki grievance. long head lada isu tu kata in pak jing talk yang iba pe yang ni competition jong ti ni dan kini ki post pengim so ya then Nama fee lah dan kopi dia keren lah pokok meeting kan. abang ilak pak ngaduk mendo Ni lah willing na district administration lu ban dia don lang bat hi ban chong lah bat tu meeting. Tanpa kasut, kasut tu dengan relay ke jom Germany. But is tu berjalan meeting. Kong tham ai kata kecil tu, second meeting ai kasiran. Nomor balik, bapa sekat tu kita yo ar lai tu yo kita nila balik nila phal kecil tu dengan campur. Okay, balik mai ke assurance tu start ke project ni. dari assurance ni dengan meeting tu That is final nak yang kita tarik. administration district administration lawan pensno yang kata khubor aba nagaliang ka tourism lakloi ban khot ikran ni ti niru pediang sobhai kata kajing khot tangba bidan condition condition ka bang ibu kadai kaba ka tourism kadai ban ai ka phang tu khot ni ban kom aba ar kadai atu kadai ban ai ka assurance ni ba ka scrap no ya kanompong deng ai tang kata te haba kamdon jingmut yang i bangin let mi da kadi kajaka mengili keren but kita ke masai ni agreement dan ya po directorate but in hab one payam rem jingmut kejongi kalau bangin mi nang ni kajaka in mi yo ada kajing job kajing sup ba kajing sa yo pai ta Kemudian kumbolong mentah pi keluar balik cerita kerja lang. ni nak lang jongi ni ong ni kloi ban le kajing lang wala pi kampa ni dak ko salah Andai yang pi pada ba ai ngi ke assurance ai ngi ke phang begini keren ai ngi ke assurance sebab pindaong bahkan call off nak kena project tang kata Kemudian mentah kalau mau pinjam tiria thai soang sih kan kemudian. agak nem nak lang jungi ngi ngila update nomor na du kiski ni kong ngila phai competition ke ladang ngila yang ter ke de ke jingi tiria thai ro kan de halor competition kadiman ke jungi kalong strong mental news ngila ya kadiman jungi kalong strong ba call off lumpung ya ka la terminate no ya ka jing ai dok ti hand over yang lumpung dan project Mana kalau kita si penduduk. ya ni Habis ni berkata, kemudian ini yang kalian session berapa yang jadi magistrate kejauhan. Pertemuan kami banyak kali dengan bertemu, kita ke appointment bertemu.
ka tourism kaba penengkong suku ini bagay ba ni la dapat lupa kita kita na kita yang lalai kau ni kan ni hidup ang ni hawadan kum ni dak kecil la don kijing tho haba ni apa kijing tho temakir pilihan reply yang ini kijing tho tindak kalian ke jong ke tourism department ki na bagi lapon bu taka appointment oleh baka district administration kamang iso kita kiki baro kilong no kibam songnya kibam bentoy hiru marbale nila song ni mentalah news chairman juni yang terkecil sa cing itu baklam before kelakot news ni hadu mentak la di ban mi kata ka khot de ki ban amba do yang in scrap no ya kan ka project nang ti balong pondeng hande ya kata ru kem ki wan hang ni ki phawan perngem ni ki phawan le ka pumni de kumtai kamdon te kata ka clarity kamdon kata ka jing sai kide ban mi sakmat ban ong daga jing sai daga jing tho popet ki khot ye ki ka foundation ka bla pati ka ni ka demonstration halor kata ka phang ka ban weng no ya ka project nang tino ulung pongdeng ka baaru kide ban ai kata ka assurance ka bakit ong ba buat jelasin bu ka jing persai ka jong pi ka jing le ka jong pi ba ka ni ka hang strike ke kumta gi na kalian ka directorate of tourism ni ploy ban weng no ya ka pe ka project na ulung pongdeng tang kita ya pile tang pokta ni da ka masuk da ka dokumen da ka bajai-jai krem kata ka kumbangi on krem pensit yanu ru ini da ka bajai-jai nang na badan malki tang kata ni to ban syai bahaya kata ni hatuk pin lek nem patai kan ni ka jingkhot leng ba ki district administration ma pin lek penduk ada to kino kijing khot na kalian ke district administration lagi wan na benta ka tourism department na benta ka directorate ilong ki bakloy tambah ngiru dan lumpang ong ra pangisuan ang nito kan wen no lumpang ang patay dagi pa de kijing tho ladi ki wan na kalian ti jong ka jing tho makin kin pensai ka phang ka pata ka jing khot jing kren ilong ki bakloy pangni ka kerja Thank you.